Ndabasuhuje cyane mwebwe mwese mudukurikira ku murongo wa Professor Muhire Entertainment. Aka ni ka kanya keza yasaha y'uburyohe ngo tubagezaho inzu, ibibanza bidahenze kandi byiza ndetse biri ahantu heza. Aha turi mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu wa Kamugenzi. Iyi nzu rero, iyi nzu mubona aha ngaha ni inzu ya cadastre ifite annex inyuma tugiye kureba mu kanya, iri mu kibanza gifite metero 25. Inzu ya cadastre irimo, nubwo ituzuye ariko ni inzu nini kandi imeze neza. Iyi nzu rero iri ku mafaranga makeya. Iyi nzu iri ku mafaranga makeya, ni miliyoni 8 zonyine. Reka noneho turebe inyuma annex yayo. Ni hano, ino miryango ibiri, ni igikoni na douche, douche na toilette. Aha ni mu gikari h'iyo nzu. Annex yayo ifite imiryango 3, hakabaho na douche na toilette ku ruhande. Iyi nzu ifite ibyumba 3 binini, ikagira douche 2, ikagira salo na salle à manger. Reka noneho turebe abaturanyi cyangwa se inzu ziri ku ruhande y'inzu cyangwa se quartier iyi nzu irimo neza, turebe uko hameze. Murabibona ni quartier irimo amashanyarazi n'amazi, ni quartier ituwe. Uyu muhanda mubona, uyu muhanda uri hano kuri zino nzu, ni umuhanda umanutseho itiyo y'amazi. Ariko ushaka gufata amazi n'ako kanya amazi aca kuri iyi nzu. Amashanyarazi arahari, ikigo cy'amashuri kiri hafi, ivuriro riri hafi, isoko riri hafi. Bibutsa ko hano ari hafi y'isantere ya Kamugenzi. Murakoze, nitwa Professor Muhire. Ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa gahunda nk'ingi nakagaruka, twihahire iyi nzu kuri makeya miliyoni 8 zonyine.